Roko, što to imaš? Što ćeš tim napraviti? Ti ćeš napraviti ili mama? Mama. Daj da vidim. To ste napravili? Pa da vidim, ajde. Već vrlo poznata stvar u proljeće, u Dalmaciji, Istri, u Primorju. Puno nutrijenata, dobrih antioksidanata. Odlično ih pripremiti na risotto, kaže obariti ih prvo i onda samo ubacivati u salate, u sve živo. Jako dobra dopuna za ove krizne dane. Apsolutno prihvatljivo ako ih berete za svoje potrebe. Super. I preporučujemo šparoge svima, je li tako? Ako pojedem puno, narasti ću do neba.